Perché guarda, non gli picca nada. Capito?
tutto nostro. Hay que dejar os tíos e está que pillar un trozo de ancho. Vamos Adri, vamos que non pase xa. ¡Tátalo! Porque estaba aportando mal. Pero non foi aquí. O último que sale foi o domingo. Ten que agarramos. No, pues digo, sale por aquí. Vamos Adri, Vamos, Adri! espera. ¡Vamos, Pablo!
Esta no.